Posljednja dešavanja u Sandžaku predstavljena su kao sukob unutar islamske zajednice u Srbiji sa kojim država nema nikakve veze. No mnogo je pokazatelja da su državni organi itekako upleteni. Razloga je više. Od namjere da se upravo u Sandžaku brani Srbija i Kosovo do kontrole nad novcem islamske zajednice i utjecaja na ovdašnje stanovništvo uopće. Naravno da će to da bude privlačno i slatko, recimo, bosanskoj javnosti, eto da ovi rade pro-srpski, da je to nešto što UDBA pomaže. Za sve te stvari trebaju dokazi. Naravno, to su sve sumnje. Neka se dokaže da vidimo šta je, gde i ko, naravno, da će se optuživati te službe. Da, ali koliko vi podršku zaista imate među vernicima? Pričat ćemo o politici posebno, ali koliko recimo imama imate u Novom Pazaru? Koliko ima imama u Novom Pazaru? Pa u Novom Pazaru ima negdje oko 30-a koliko je mama. A koliko je vaših, a koliko je Zukorlića? Pa svi su moji mami. Ja se bojim da neko sa strane, da li su to neke unutrašnje sile ili vanjske sile, nebitno je, jer će se odraziti na Bošnjake svejedno, da li je došlo svana ili iznutra, vrlo loše. Bojim se da se ne priprema nekakav čečenski scenarij. Jer znate, i u Čečeniji su prvo podijeljene dva neka vjerska krila. Pa je jedan režimski, a jedan je narodni. Pa je onda došlo do velikih sukoba, pa će onda jedan, taj muftija se proglasiti političkim liderom, pa će onda doći do ubistava, pa do ne znam svega, da bi na kraju mnogo se krvi prolilo i vratili se na pozicije stare koje je bilo.
Ja bojim se nekakvih takvih spremnosti zapravo tog čovjeka da ide takvim scenarijom. Bojim se. Vakad dižimo se, da se vjera brani. Vakad dižimo se, da se vjera brani. Šehadet učiti prvi nam je korak. Šehadet učiti prvi nam je korak. Da nam život bude sladak, a ne gorak, da nam život bude sladak, a ne gorak. Da se vjera brani, Kur'an naređuje, da se vjera brani. Šehadet učiti prvi nam je korak. Šehadet učiti prvi nam je korak. Da nam život bude sladak, a ne gorak, da nam život bude sladak, a ne gorak. I šta je bilo osim destabilizacije države? Zahvaljujem, vreme. Odgovorit ću vam vrlo direktno. Država Srbija je direktno umešala religijsku zajednicu u Sandžaku u politiku time što je učestvovala u izborima za islamsku zajednicu u Srbiji i tako što je podržala jednog kandidata protiv drugog. To je uradila vlada Vojislava Koštunice i dva ministra koja su u vladi Srbije duže nego što je bio Slobodan Milošević na čelu ove države od 2000. godine do danas.